Uyazi bafowethu enye into okumele niyinake empilweni ukuthi umculo kaMaskandi uyafundisana empilweni nje general. Mina ezinye zezinto engiyibalulayo ngokuba sendimini kaMaskandi engizifundile ukuthi uMaskandi ungifundisile nje impilo general. Ngakwazi ukuthi ngi-analyze impilo ngokubuka izimo ezenzeka kuMaskandi. La kuMaskandi into okumele uyazi ukuthi ufika emculweni isitha ungenaso isitha bekhandela wena. Emculweni nje akekho umuntu ufika enesitha, isitha usikhandela wena. Uyabonga isikhathi usiza abaculi ilesikhathi uzakhela wena isitha. Ngesikhathi ungabasiza abaculi ilesikhathi uzinciphisela amathuba okuba nesitha. Ngesikhathi nje ubhizi unakana nabaculi uba praise ubabongela ubasiza ufaka isandla wenza yonke into ucreate more enemies in your brand. Analyze ke nawo ukuthi njengamanje uma ungabheka izinto engizenzile kuMaskandi uzibala ungayibala kugcwala ama-page enqwaba kodwa bese ukhawunta izithe enginazo they are many and imajority yezithe enginazo abantu engifaka isandla emsebenzini yabo bese ubuka abaculi abangasizanga muntu abanga ukuthi noma ngathi uwinani abangakubongela abanganandaba nawe ubuka izitha zabo zabaculi abanazo. So the more emculweni usiza abaculi is the more creator more enemies. Empilweni abantu ngathi baprogrammiwe ukuthi abanaka izinto ezingenandaba nabo. Ukuzibuke buka ukuthi ngianalyze kanjani uma sengiyisa empilweni ubuka uthando. Most yabantu besilisa bayathandwa banabo abantu besifazana ababathandayo ngempela ababathanda kwangempela. Abantu besilisa most yabo baprogrammiwe umuntu nje uprogrammiwe ukuthi angayinaki into emnakile angabi nandaba nento emnakile nento emthanda. Uyabona bakhona abantu besifazana abanothando ngaphandle abayithanda indoda begeze inyawo before ilale beyimassage but indoda iphume kunjalo iyofuna umuntu ongayithandi ozoyithethisa ozothi kade ngokuthi ngiyakufonela uyibambe ngani ifoni bengikufonela uyibambe ngani ifoni ithi indoda beyisemhlanganweni ethi umhlangano wani yini ebalekile phakathi kwami nomhlangano ikhaya balekile kulo mhlangano athi hawu mama engando umhlangano phela wasemsebenzini wena uprioritize umsebenzi ukudlula mina kusho umuntu osuke endodini. Most ke abantu besilisa abathanda abantu abanganjalo not abantu abazoba respect bebahloniphe bebeze yonke into bebanakekele ngayo yonke indlela angazi yini kodwa kudaliwe. So ke nami if you can count izithe nginazo abantu basizini so ke kumele ngibe nakhe emqondweni not ukuthi ngithi ngeke ngisize umuntu kufanele ngibeke kanjalo ukuthi ngiphinde ngisize umuntu kufanele ngikhiphela amagama ezwe umuntu ephila emhlabeni njengoba ngiphila emhlabeni ngiwumuntu nabantu ngizobasiza abantu but kumele ngibasiza abantu ngazi kahle kamhlophe ukuthi ngikhanda isitha lokho kuyomkhulula noma sekuyisitha. That's why yathi insizwa ngisebenza nayo okay ngathi mina insizwa engisebenza nazo lezi engisebenza nazo ngathi mina tholana amadaya cela nibe namadaya noma ngaze bemangakanani kunina niwabeke emakhaya engikwenzayo kuhle ukubhala kwidaya uthi ngele lila ngikwenza ukuthi 2023 2022 2021 konke engikwenzayo kuwena okuhle ukubhala kwidaya ukuze ngelinye ilanga uma sekufika idemo eliyothi ngihlasele uqale kwi-diary yakho uyobuka ukuthi ngikwenzeleni. I-diary iyovimba lezo nyathelo obufuna ukusithatha iyona eyovimba ngoba awunayo i-diary ekhanda eyasekhanda i-diary iyehlulwa ngabantu abazokutshela ukubi ngalo iyaqima. Kubalekile ukuthi ube ne-diary yakho manual ozobhala kuyona ukuze mangabe iqala noma iqala ngo-2018 mangabe saqala ukusebenza ngo-2015 ayibe kube ne-diary ngo-2015 ube nebhokisi lisuka lephezulu kuze uyoqala emumva kwi-diary ufike ubheke ukuthi bengikwenzelani bese kuze makufika ababulali bomoya ababulali bespirit uqale kwi-diary i-diary yofika ekukhulumela ngoba izwe linjena nje asibhali indawo izwe linjena sibeke emqondweni imqondo yethu yehlulwa ababulali bemimoya.
So ke engifuna ukugcizelela kakhulu mina manje basiphila nje ukuthi mina isiphiwo sami abantu abangasazi ngakhela idiary emqondweni. Ingakho mina ungeke uzwe nangelodwa la ngathiwa ngixabene noShobeni, ngixabene noZuma, ngixabene noMcineka, ngixabene noMageza, ngixabene nobantu ngoba nginediary semqondweni. Uma uzokuthiwa mina ngi-attackana nomuntu isuke ibulawa uyena idiary yakhe emqondweni wami, uyena osuke ibulele yena physical ngoba uyena kuphela onamandla ukuthi angangicisha engangehlula ukubulala umqondo wami ngaye. Yabo uyena kuphela. Kodwa makuthiwa nje kufika umuntu ethi ukhuluma ngokuthi uyambona ukuthi uTshathu uyabheda, uyambona yini ukuthi uMcine kuyabheda, uyambona yini ukuthi uThibela uyabheda, idiary yami yamphikisa le esekhanda. So kubalekile ukuthi umuntu nomuntu azakhele idiary yakhe ekhanda. Uma ezohluleka ukuyakhe ekhanda ayakhe kuphi, ayakhe manual ayithenge abhale. Ngoba idimoni elisempilweni zabantu lithi akumele umuntu ophilayo asizakale. USathane nje ayenze emhlabeni uthi akumele kusizakale umuntu ophilayo. Uma wena usiza abantu kuthiwa uSathane uyahamba aye kulomuntu omsizile afika ngene kuyena abe isikhali sokuhlasela wena ukuze wena uzoyeka ukusiza abantu. Uzothi ayi mangisiza umuntu uba yisitha bese udikibala ukuthi usiza umuntu ngelinye ilanga. Leyo nto leyo kuthiwa ikhandwa yidimoni elilwisana nokusizakala kwabantu. That's why umuntu ongamsizile engabe isitha uba umngani wakho. Ngathi kwenye insizwa esazizwana nayo kakhulu ngathi mina ithi yona mfowethu kumele kube khona into esiyenzayo. Ngathi mina kumele kube khona into esiyenzayo o1 no2 no3 no4 sesiba bangani isikhathi eside. Ngathi mina kuyena mfowethu kumele siyicabange siyoyicela leyo nto ngoba ngalelo langa kobe seqala ukuthi wena ungibuke njengomuntu ozoba yisitha kuwena. Mina ngine diary ngine memory nginayo yonke into but wena nguThembi ukuthi ngabe unayo idiary ekhanda. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi why ngingehlukani noThibela. uThibela kungena abantu kuyena bemfonela bangamfuni bezongibonda kuyena abuya ngitshela. Ungena kubantu kuyena bazoba bangaba bazozenza bangani befike bengikhulume kabi abuya ngitshela. Njoba ngangise Dubai babe ngena kuyena bemfonela abuya ngitshela. Wayengithetha uyazi kade ngifune usibani bani lapha ethi bazibuza ukuthi uThibela kacule ngani. Abantu abaningi ngingomunye mina owayenesifiso sokuthi uThibela acule, ngingomunye owayenesifiso sokuthi uThibela acule, but angaze ngize ngi-achieve lokho. Wangitshela into eyodwa uThibela wathi kimi ngimtshela ukuthi mfowethu ucula, abantu bathi cula. Wathi kimi usufuna sixabane yini, usuready yini ukuthi sixabane? Ngathi mina ngikho ready. Wathi ke uma ungafuni sixabane ngiright mina la ngisebenza khona njoba ngisebenza nawe ngiright. Wathi njengoba bethi angicule akuzuphelela lapho, ngibona futhi abazobuya bezothi wena uyancindezela. Same people abathi angicule bazobuya bethi wena uyancindezela. Ma bethi uyancindezela bazongibalela izinto ozenzayo abathi uyazenza wena ukuncindezela ngoba befuna ukuthi ngibe yisitha. Njengoba bethi angicule bafuna wena ngibe yisitha ngizo edubutha kwezitheni zakho. Ngishoda ngani? Wangibuza ukuthi ngishoda ngani? Yini le engiyifunayo ekufuna ngiyithole ngoba sengicule engayitholi manje? Uma ngabe kufanele ngithole into wena ungenzeli into okufuna ngiyithole ngoba sengicule, why ngingakutshela ukuthi ngenzele ukuthi nokuthi yini engayenza njengoba ngiyacula bajabula abantu? Yini enye engayenzi okufuna ngize ngiyenze ngoba sengiyimele? Yabo wathi nje mangabe usufuna sibe izitha sixabane kulungile ngizocula. Wangihlula ngiphindanga ngaze ngathi uThibela kacule kuze benamhlanje. So ngizama ukusho bafowethu ukuyibeka kahle lento ukuthi impilo yakhiwe ngenye indlela, umuntu okuyena owenza ukuhle yena umuntu oba umthakathi.
nomakoti ekuganile okuthanda ngayo yonke indlela wena ndoda ukhanda izinto ezizokwenza ukuthi ugcine umbone engalungile zikhandwa wena umbiza ngalokhu yabo ake ngiwenzele example bengwini indondo mina akekho umculo noyedwa kwa ngathini angibeke kanje bengithi mangwini indondo kuthiwe indondo isikhandiwe ngiyaphiwa abalandeli mangenza nginabalandeli kuthiwa amaphara ngipha amaphara ikipa ngihlukanisa unyaka kuthiwa ngiyayivotela yonke lonto leyo ayikho into engangayenza kahle ayikho into engangayenza la emhlabeni ngegenuine isiphiwo sami asingenzele lutho yonke into i-corruption ngineyingoma bathi mabenziwe ingoma bathi hayi uyabhalelwa ingoma lo uyabhalelwa ingoma bambhalela kuthiwa ngibhalelwa ungizwe ingoma yabo so yonke into mangihlukanisa unyaka kuthiwa ngiculelo luve yonke into ayikho into engangayenza mina generally ayikho into engangayenza enhle la kulo maskandi ayikho into enhle engangayenza stop ngisho ngihlela umcimbi kwaZuma yabo ayikho into engangayenza futhi mhlambe ngiyohamba ngaze ngenze lutho ngokwabantu indlela abantu abakhuluma ngayo so ke akekho kodwa mina umuntu engemathekhayo makuthiwa khona into ahlabana ngayo ngithi ubani wenza ukuthi anginazo lezo zaba nginesiphiwo sokubongela umuntu mina abantu abangasazi naso isiphiwo sokubongela umuntu nginesiphiwo sokufisa umuntu aphumelele akungichazi bafowethu ukuba ungabi nambanga yabo ungabi nambanga nje akungichazi uhamba nje ngedwa ngiqenqeleze uthi izobhora phela maskandi izobhora igame yabo izobhora yonke lento mina nje league yasemzansi iyangibhora because iwinwa iSundowns every day ngiyafisa